ab'ekitongole kitari kya gavumenti kya Said Uganda ekirikushanga omu Rubirizi kirikushagikwa UNDP bahobuhweza abantu abarikutimba eby'obugiga obw'omwitaka nk'amabare omushenyi hamwe n'ebindi nk'omuringo gumwe gw'okwangutsya emirimo yabo. Babituhereza ebikozeso tubiguzire twabireeta erizooba nicyo kyareka twagira ngu mwije officially tuhandinga ebikozeso ebi tubibahereze kandi mubikozese bibase kubayamba biha leve emwe bibahise aha leve ndijo. Asimamanya tukatera mbiza ebyo byome byatwereza mbiza kuteraga amabare tugaguze twereza abana school fees bazayisomero kirebuke ngu abana betu basoma kandi namanya ekintu kyatukura n'amazima. Abahirwe nabo tamundekera banombe group kandi aba bashabirwe kwatanisiza hamwe okurwanisa obworo. Nimanya kizibu cyabo nimanya ngo kizibu cyabo nentasya ekirekire twahereza abarombe equipment no kuzinga productivity yabo kugira ngo level of productivity kwera yeyongere batandika kutasya nibaza kufuna kasente livelihood zabo amakagabo nikaza kuhinduka. Aba Said Uganda nibagira ngo bahereze kwatanisa n'aba UN Women okongera kuherefa akazi barikubahereza entandikwa kutandikaho za business kandi batugambira habwe nkintu bakore vyona kandi nkitwe mfakazi tutwine aho turaganyirwe umufakazi bwitu turiyo tubonabonera mu cyaro n'abana no kushoma ntitwato kunoku yito mu program za government niyo tinkawuragamo ikintu cy'emfakazi ngwenda kusima ntine bugalicho mwine kusharaho mwazikozesa muta turi hamwe. It has to be revolving fund, Mr. Chairman, within the groups. Ningashi esente zanyu zineguma zire hinduro mu group yanyu mutazigaruzo wanje ninga mukaziha chairman ninga abasayidi nezanyu gachi ababina amasiko mingi ngo buhwezo bunubija kuhindura cyango ahamiture y'abatura ba Rubirizi. Amakuru aka gashakwa Nesmas ndiya nabo.